the chim post clear to te chibai ule clear to te ngin na ngin mizo program chu kan ron nei theidon ta a kar khata voi ni lai ni le inrin ni a mizo tungin chinram le che vela chanchin langsar zolte rompon chin ani ang Chanchinthar puang tu hiram thapar moi kania Chanchinthar lawng thlak chhun zomang Chinland Council Sarkar Chief Minister Pupathang le atho pui te chuan thantlang khwa lak tumakal Chinland Council sipai te chu amvatlo Pupathang le atho pui Minister dang pathum te chuan thantlang frontline na Chinland Council sipai te chu amvatlo a fuina thu te an soi ba ka trampui na te po am pipok ani thantlang khopui lak tuma inka na hi tilim Operation 4 ti in mingwa ani a thantlang khuchunga hian inka na ala reng nia thudon ani Hakale timit inkara SAC sipai camp kevan zon camp chu tungkar August ni sompanhi thochan ni khan CDF Hakale Chinland Council sipai changkop chuan anla a he camp ta hian mi pui sipai lamin ral thuam anla nual bok thochan ni jingdar nga le mi somnga panga vel khan Chinland Council sipai changrol te chuan kevan zon camp thi angkap chana dakar khatpo angka ma Jinglamda ruklem ni somli vela kem chu an la fel der ni in mi pui sipai lam chuan an soi he inka na hian SAC sipai som an thi pa ka mi pui sipai lamin ral thuam thahnem tak an la bok ni in thudon ani Chinland chunga SAC sipai do tu pol pani Chinland Council le Chim Brotherhood te chu kar le chawa khian India ram New Delhi khopuya anin bedon he anin biak tur thu hi Chin Brotherhood lamin online press conference an nei na an chea a hun le ni tur ero chang takin an soi lang lo thung he mi chung changa hian Chim Brotherhood thupang tu Salai Robert chuan Chinland Council nen hian online in kanin beto a Crisis Management Initiative by puine in New Delhi khopuya kanin bele ang keima ni inkara insha thiam lo na chural thuam nen ni lo dokan kin nge ya imbiak na nei ni se kan ti chu kan bo zui ani ti in asoi Chinland sipai pon ni inkara inrem na awm theina na boy pui tu anom chuan imbiak na nei turin kan in peireng ani ti in Chin Brotherhood lam chuan an soi he imbiak na chungchanga hian CNA thupang tu salai thetni chuan he imbiak na nei turin anin bua sei thule tunma achanga imbiak rem na nei andu reng thu a soibok Tuntum Chinland Council le Chim Brotherhood imbiak na boy pui tu Crisis Management Initiative CMI hi Finland President Louis le Nobel Peace Prize polo dongto Marty Atisari an kumsang ni kuma alaudin ani a pol inrem lote inkara remna awm theina na malatu pol anni Thantlang khopui lak tuma inka na tilim Operation 4 chu la kalpui zel ani a Chinland Council sipai tele SAC sipai tlanchia thantlang khopui hmunram to abi ru te chu an la inkap zel niya shiatani nithum liam ta khan CNA spokesperson salai chetni chuan SAC sipai te hi khopui chunga inkulin min kap leta khopui chunga hian inka na ala rengani tin jet fighter an man reng ba ka ha kha lamatang pui bom an tum reng ani ti in asoi ha kha le thantlang inkara SAC sipai kem then khat mi pui sipai in an lo lak to chu lak le tumin SAC lam hian an beina sa hle a jet fighter po an mang na sa hle ha kha che vel le thantlang inka na a hian mi pui sipai Chinland Council lam chuan SAC kem pakwalai an la to a thantlang khopuya SAC inkol na hmun pui ber chu August ni nga jing lamdar kwa vel khan mi pui sipai te hian an la to bok thantlang khopuya sipai tlan chha then khat le mi pui sipai te hi an la inkap reng nia thudan ani lain imbiak po na lama har satna a oma wangin chanchin kim changshat alani lo ani Chim Brotherhood le SAC sipai inka ana awanga tedim khopui chwa santu mi pui tamjok te chu mani in lampana an ke le to hlom awangin tedim khopui borak chu pa ngai le veu to ni in to chung mi te chuan an soi
tedim khopui chunga in then khat SSC sipai ten an hal tak awanga chen na tur nei lo te le ral tlana hmunna in beng bel nget te ti lo chu July thatop lam khan tedim khopui hi an lo pan le vek to ni in an soi tedim khopui a hian SSC sarkarin office te po hong le to in dam do in school electric department office te chu pa ngai takin hon le ani to a internet connection po an nei le to bok damdoi ina hian non CDM doctor pahnih po in dam lo an enkol mek thu to chung mi te chuan an soi kumin mei thatop lam khan tedim khopui chunga SAC sipei te chu chim brotherhood changrua ten an ka awangin mipui singdon chu an ral tlana mipui sipei lamin SAC camp an lak the tak lawa chuan zoimuang in borak adai le a thahni hnuwa chuan borak po aral mang to hle ni a hriat ani Chinram Paliwa district chunga Rakhine lam atangin mipui thahnem taklutin anin ben bel thu to chungmi te hne na tang thudon ani Paliwa district a Arakan army le SAC sipai inka na nasatak awang kham Paliwa a cheng mipui tamjok chu Mizoram Longtai district le Myanmar ram mun sang sanga ral tlanin an chuaka chuti lai mek chuan Arakan army te hian khotlang in rel bolna an kalpui ani Paliwa khopuya chuan mithar hmu tur an tam to hle a Paliwa district chung tho Miza le Taronai khwa chuan sa deuh hlir an cheng to a chuti lain an ni hi khoya tanga rongkal nge an ni hriat ani lo heng khwa a hi chuan AA lamin chin mi an om rem an ti lo ti in to chung mi pakhat chuan asoi Paliwa district a runlut Rakhine mi hi Rakhine state marlama chengte an ni thule heng Rakhine housing a hian sumdong mi tamberin Paliwa le longtlai inkar sumdona innam hnoi tamber an ni thu thenkhatin an soi ve bok Myanmar ram chung khopui zathum somnga zinga khopui somkwa le pariat chau chu SAC sipain an opto thu National Unity Government NUG Defense Minister Uye Mon chuan asoi Uye Mon chuan tunlai kan din mun chu chili in chen ila pakhatna Myanmar ram mun sang sanga khopui somsari panga zet chu mi pui sipai lamin an la to a apahni na a chuan khopui zale panga chunga SAC sipai te chu khopui pona chuak theilo turin hwalbe anni apathumna chuan khopui somsari le pali chu mipui sipai lamin an kap meka nena po an chang chho zel bok aba khopui somkwa le pariat chau hi SAC ten an op thei chu ani ati SAC sipai camp zingal lian ber polangai Shan State Lasha khopuya North Eastern Military Command Headquarters chu MNDAA le athural pui mipui sipai ten an la to boka he hian engtiang cha SAC sipai sarkar chawraw nge ani ti alantir atibok North Eastern Military Command Headquarters hi tun August Thatir Khan MNDAA chuan an la fela sipai le sipai chung kwa mishing sang ni chuang an man bok heng an mi man hi tlem te te in an chhuatir zela SAC sipai liam torte chu thataka enkol an ni hnuwa an chung te nen chhuatir le an ni